Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with uMadele. Namhlanje ngijabule kakhulu ngoba siqala incwadi yethu entsha. Mfundi, le ncwadi ngiyacabanga ukuthi mhlampe kungenzeka ukuthi ufamiliar nangayo. Igama lencwadi sizobe sibhizi ngayo namhlanje, ubhuku lwamaqwe. Hhayi-ke mfundi, ithi ivuleka nje incwadi yethu lapho ibe ivula ngamagabade. Ithi qala sibe si-introduce-wa or sithula kubadlali ababili okunguPhindisiwe noNkululeko. So indaba yethu iqala lapha-ke uPhindisiwe ebuya ukuyodla i-lunch or isidlo sakhe sasemini. Uhlala phansi ungena ehhovisi, sikhala ucingo lakho-ke uyaliphendula. Makaliphendula uyabuza-ke ngakusiza, hhayi-ke abeseshilo uNkululeko, ngicela ukukhuluma noPhindisiwe. uPhindisiwe athi, hawu nguyena lo okhulumayo. And then uNkululeko asho ukuthi, hawu imina-ke sithandwa sami uNkululeko. Hawu uPhindisiwe wathi, sithandwa sami kuphi la? Athi sithandwa sami kuphi la? Kululeko ngakutshela ngathi mos ayisekho into esihlanganisayo mina nawe sesahlukana. uNkululeko aphakamele wamaphaphu-ke athi, ayisekho kanjani ekubeni ube wazi ukuthi mina nje ngajeza ngahlala endlini emnyama ngenxa yakho. uPhindisiwe naye bese ephendulile ukuthi, hayi bo cha kahleke, ungenze ngathi kuyiphutha lami lokho, angisho sasithandana and kwaba isinqumo sakho ukuthi ukhethe ukuthi uhambe uyovalelwa ejele. And then uNkululeko useyaqhubeka ukhipha amaqiniso ukuthi, hayi bo, ukhohliwe nje na ukuthi mina yimi lo owathatha icala ngalibeka phezu kwami. Kwathiwa ingane ibulawe yimi, sibe sazi kahle mina nawe ukuthi le ngane yayikade ingabulawanga yimi. Achubeke noke naye-ke u-girl asho ukuthi noma kunjalo mina ukwazi ukuthi uma ubuya la ubuya khona utsho ukuthi usuzoqhubeka nami impilo. Mina eyami impilo iqhubekile, isikhathi siyaqhubeka, so nami senginempilo entsha. And impilo yami entsha wena ukwazi ukufitha kuyo. Athi ungayikhuluma kanjani-ke leyo nto, sekusho uNkululeko, athi ungayikhuluma kanjani kimi leyo nto, ube wazi futhi ukuthi sinengane mina nawe together. And ingane yami nje ngiyayifuna ngoba sengiphumile nje ejele, ngiyayifuna ingane yami. Athi u-Andisiwe ingane yakhe ikuphi konje, ngoba uyazi ukuthi mina nawe savumelana ukuthi ingane ngithi ubani, uThamsanqa, futhi le ngane sewuyikaThamsanqa, inempilo e-right. If uyayithanda le ngane uzoyekele ihlale la ikhona ngoba inekusasa elihle eliqhakazile uma ihleli la kimi noThamsanqa. Athi uNkululeko kahleke, ungazongitshela ngaleyo mpatho uThamsanqa ngoba naye wagqokiswa nje ijazi, waligqoka naye lamunelo. Athi uphindile, habe manje usunomona yini ukuthi wena ijazi omunye umntwana balimgqokisile and liyamunela. Athi hhayi anginawo umona, kodwa wami umntwana yena ngiyamfuna. And njengoba sengiphumile la kuzofanele ukuthi ungihlomulise ngizimele ngey'nyawo zami ngoba manje ngiphumile anginalutho. uPhindisiwe uyaveza-ke lapho ukuthi, hayi bo, engane nje mina ngakukhokhela ukuya kwakho ejele, ngakukhokhela ukuthi wena wadicide ukuthi imali yakho uyidla ngendlela e-wrong, manje usubuya awusenalutho la. Akusipho iphutha lami leyo and akusodoko eligayelwe mina. Hhayi-ke uNkululeko bese yaveza ukuthi, ayi cha ntokazi-ke, awukwazi ukuthi uyiphilela nje impilo yakho kanjalo nje kube mnandi kuwe kungathi akukaze kwenzeka lutho ekubeni mina eyami impilo imoshakele. Angeke, angenziwa njalo mina. If ufuna ukubona amabele enyoka uzoqhubeka uqinise ikhanda njengoba uliqinisile nje njengosimende. Bese ethi uPhindisiwe-ke, lalela-ke wembhemu, ungazitsheli ukuthi mangabe wena uwena isibheva, utsho ukuthi kweminye imizi azikho iy'bheva zakhona, uzobona kahle. Mina uma uqala nje uthi ungithi ngizokukhombisa kahle. Hhayi lo mfo angazibeki phansi, athi hhayi bo, ngizokusocoka. Athi uPhindisiwe, ayi engabe mina ngizobe ngimile yini uma ngisoconga, vele siyazi ukuthi ujwayele-ke wena ukusoconga ngabantu-ke, kodwa nje ngiyakuthembisa ukuthi ngalelo langa ufika kimi ngobe ngikulindele and angeke ngize ngikuyeke nje. Hhayi-ke baqophisane ekugcineni-ke bese uPhindisiwe ayivala ngokuthi, wena-ke uma ufuna ukuqala impilo yakho kabusha ungayiqala and mina ngingakusiza ukuthi
uqale iphrojekthi uyilethe kimi ngiyibone bese ngiyakusiza ngemadlana or la ngizokhona khona ukukusiza ukuthi ukwazi nawe ukuy'mela ngezakho iy'nyawo since ubuye ejele ungenalutho. Kululeka athi, hhayi no, akunankinga-ke ngizoyiletha iphrojekthi kodwa wazi nje ukuthi leyo phrojekthi once yasimama yangingenisela imali, ngizobe sengimfuna umntanami ukuthi abuye ngakimi. Uyancenga, hhayi ukuphinde ukuthi kahle mfethu yehlisa ngamatshe, yehlisa ngamagabade. Ingane yiyekele ihlale ngakimi, ngizokusiza kulokhu ofuna ukuthi ngikusize ngakho, kodwa ingane ayiqhubeke ihlale ngakithi. So engikubonayo mina mfundi kulo mdlalo yikho ukuthi hhayi zisazokhala, zisazoba ku-loud speaker. So ukuthi mina nawe-ke ngoba sifunda okokuqala incwadi, asazi ukuthi kuze kufike la, cause nalapho khona la uPhilisi washoyo ukuthi wathatha imali kamamakhe. So mina umbuzo engiyeke ngaba nawo ngeyimi nje since ngingayazi le ncwadi, ukuthi umama wayeze athathelwe imali eningi kuyobhadalwa ngayo unkululeko. Kungenzeka ukuthi umama mhlampe naye unesandla na ekufeni kwale ngane? Ngoba kwathatha ububende nje babhuca unkululeko, kwathiwa unkululeko oyenzile le nto aze ayojeza nje. Nginemibuzo eminingi, koda-ke sizoqhubeka siyifunde incwadi yethu bese siyazi ukuthi okulandelayo kusiphatheleni. I hope you enjoyed the summary and I can't wait to see you next time when you come back for another summary. Enjoy. Bye.